Ha kejingelang jangka Executive Council jangka Sengki Samla Puli Khasi Students Union KSU kabelalong dangshen ha ke Sautrik Uyayong kelerai bandawa na ke sorkar ban pentri kam ya ke line permit but in ya krench pangkalinti rel. Hadin kejingelang Presiden ke KSU Samla Lambok Star Marngar ulai thuak shikilat pathai kubor bakaseng kalayata ya thirbha ya ki babun kimat pat kijing jangka jat benriu ki bakaseng kalay kun nadu menchua bat ki badang sateng kat hadu menta ki bakentup ya ka ILP ka ketin khasi bat ka kam kapur. Ulong ban nakaliang gaseng kalarai ban kliap shwa ya ka linti rel bat day ban penurlong ya ki kam ki bakam don kam na ka benta ka jat benriu. Khot unit repair di halal kecing repair bak kejuk ko di lasnap lasgo je cing ajmut halal isu di barang sak pendek kita kebanang kong ilayo panyatai ya thir seni baham ni kalong halal jing nang saput ke ni ga resolution halal ILP tin kasi di bobon ni khot la ai jong jumut ya kwa nakaliang kasi si ke sesu berkat ke segi jak ban ye ten berkudin ya ka bar 100 nomor ba nagaliang cuki suwat adin ba ka jin ba to an ka pas ka resolution khak khandai cerik trong penai nok pra trong siap snem ada khandai bila pendap lo trong kamram jungi bandang ye budin ka kam bila tho so menteri rang ba du trong sekarang dia ru banjai pen kemau le ka kam man bawan ki menteri sekarang dia secela ru ye pen kemau ni ka chung kaman tingim tep juma na ka numa ka daw i ka kam ka nak sa adu ta Andrei nagaliang ka GC mta kasni kal IT bachania ka CC bagalang perkhat ilat ti betumai nang ni syakma ba shen ngin salong ru ya ka general election ko seng ni layo budi tumai sang yo ban usan khama ban perkhat khama kam jeli ti ki mat babun hing ayo ban ya tai Andrei mat trong ka kam kaput tu kali kawai ke ba kila pasno kam tam tu unit pada tu kaput repair nak kaliang ka sengi ngam semla song thaj kumbang le budin baru sakata je ka jing bom hun jumpan pau jumbom hun pai ba susnong ya ka ik la je ya ka wat ban kong tak pas vis tu tu di caka pat adin balami tu jing bom sko bom hun nak kaliang ki pat susnong nak kaliang ka CC Ilayo ban kudu makmat pat ajmut ya ka sarkar pejabat sarkar barem bagai implement General Secretary Samla Donald Thaba ulai thu bakaseng kalaya tai bhai kijing jeng para dok parasnam ki basang basa hakiwe pat ki jella jongkari India ulo ongru balaya tai ban pelong ya ke election jong kaseng namar ki samoy terekam ki lakut Samla khasi ki jong kaseng ki betul Manipur ru idon angi dua TV wiki film TV wiki di gani gejing jah po Manipur kabli dah Manipur ni man lagi jaka ki pan hajalar ni kasi sya tombor Assam ne ai ru isu gale penbet Mizoram ngalam ne penbet ta in the process di gejing po Manipur pada kalong ba macam senem yo reports ba kadan ka jingsha the hol jingsha approach jaka kasi ilai di Kishnong kasi berano po Tamenglong Arcliat Tamenglong district berkawai po Jiribam district ini di district border Wiwei di kejinggaran kejingwan Wiwei Bangli di bas nang ban ini kijaka namar kasi ki dan kijaka ka bahe ma bigirap yang kirap tempau kirap kuai ban kirap rubber kirap ini kijaka jugi syakri dengan kapor di kadan ke intimidation ru namar ba kidan ini ki Jibril Meitei Manipuri bingyong di mana po Jiribam di ai ka support ini Bangli dimension senam hau panai mi cumang ginalit po Manipur ginalit spot inspection di Kishnong kasi di balong affected jing lalit gilai i gijing baro di thamon pai sini gilit no direct po Impal pada buat appointment dengan Chief Minister juga Manipur pengilayo di hari ni gijing keren gila patai gila pedi bari hasir gila pedi ba maki gidi Kishnong po ka jela Manipur nomor nadu ki por British ki la shong la sa po ada jela Manipur but ila peniru bisa ki satar haba ki piti ki land patas ki bla issue daka British government nadu 1936 ikut Islam ni dia ki ikut caka nadu 1936 Andrei ga Manipur mementah pada longkam ai ikut Islam dikini ke bu ji shipun dan kalian Chief Minister pada wide assurance pada tho iruba yang direct eu DC juga tang melong badi ban event kendang lu di nomor sabi an ki caka kasi
tinggi lalit nak tu janmit nilai kemen boro di senong kasih Manipur kelak kemen Andre menci sengi ni yo ini ki videos yo phone call ki kasih cungi Manipur ba kena encouragement kelasang long agresif kelasang long violent ba keladan kejik syak takti jeng banyak senong orang pas senong juga Kedagar Khasi village ini dipanggili si hadi nang ta menit mencisni gadon gejing syasyo di naga jo senong tu hi di jeng bete bergadon gejing perengam bersir di Khasi ba bisa pembedai tradisional sini berkilik do mengalaya